Blaha žima i odsustvo šnihu u ovocnikoch spričinja veľké škody, bo všetky škodljivci i patogeni organizmi prežiju i ovocarom bude trebať zveľo usilovnosti, že by im ovocniki ostali zdravi. Teraz posle orezovanja najbitnejše porobiť toto bakarne pirskanie. U odnosu na daki prešli roky, keď išli daki menší koncentraciji bakru, teraz šljebodno še može to dakus zvekšac, upravo zbog toho razlogu, že infektivni potencijal tu veljki. A insekticidi? Škodljivci za teraz nie możemy ich rešavati. Znači, možeš u tim peršnim tretmanu dati od insekticidov hurucic, ali to što bude rešavati u toku vegetacije. Znači, Oljej? Upravo to. Znači, oljej jedna komponenta bakru, ktorá ho zalipi za tretiranu površinu i već ona ma dlhši efekat delovanja. Takže obavezno, u stvari na tržištu i postoji to ti bakarni i plavi oljeji, za ktorým še tretira. Z ohľadom na toto, že temperatúry švitko rošnju, poponáhľa i kvitnúce ovococh. Preto ovocare, hoć i nie orezali ovoci, mušo poponáhľať so sperším bakarným pirskanjom, ktoré še nešme primjenjovať, keď pupča prekvitnju.